Lembaki Arkol now Kevin De Bruyne kumjo now Riyad Mahrez ka Man City kelab rem nya ka Man United dasau lebih gol. Tang Mahrez dang ke jingle kai ka Man City kelab tam skmat dang menit ke besar lembaka gol now Kevin De Bruyne. Henry ka Man United kelab penpai yak na gol lembau Jadon Sancho hakamit ka ba arwa. Tang aden riu menit ba ka Man United kelab penpai Henry kala sya tam biang hakmat lembau Kevin hak menit ka ba arwa perang. Man City kelak menengkong kelatam ni Man United daar lebih gol. Hawan penting kelak ba kan ba Man United kedangnya kon tengah Henry Man City kelayok biang ki gol lembau Riyad Mahrez hak menit ke ban ribu prapat ke menit ke makan dai peu. Hawa paju show sekan ngejing lakai ki armut kirang lakai bepau Man United Cristiano Ronaldo bado Edison Cavani ki khamya ban mi madan hakan ngejing lakai nakadaw ka jing mansau ko ba malumala jing lakai ban adem. Hawa pais ku waipat ki jing lakai ha ke English Premier League ka Arsenal kelajop ya ke Watford dalai la gol ke Liverpool kelajop ya ke West Ham tang dei dan not gol kat ba ke Brentford kelajop ya ke Norwich City dalai dei gol. Hawa pais ki jing lakai ha ke Ligue 1 ke ba menin kan nice kelab penrem ya ke PSG tang dei la not gol. Kan dei ke sen ke ba kan nice kelab penrem ya ke PSG. Nang hau benai baladep kan nice kelab penrem ya ke PSG ha ke French Cup badminton ha ke Ligue 1. Ha kan ki jing lakai orang tap gol ke PSG uklem dan kalian Mbappe namar udang dan ha ke Jepang. Hawa pai pat ki jing lakai ha ke La Liga hadin katukan ni benai bang Memphis Depay uklem ya lakai ni ke daw ke jing mansau ke jing wan pai jing u kelawan ra ke jing job na ke benta ke Barcelona dan ke jing job ban tap gol ha ke menit ke prabasau lembang ke penalti. Susu wa pai chen ke jing lakai dei ke LC ke bala tam skmat lengba Fidel ha ke menit ke basau Henry ke Barcelona ke lalai un pai ya ke gol lengba Ferran Torres ha ke menit ke ban pel. Hawa pais ki jing lakai ha ke Indian Super League ha yang ke FC Goa Persya ke Kerala Blasta kilakut ke jing kai damar la sah gol. Hawa pais ke FC Goa ke jing lakai bha u Airam la yo ke hat-trick ha ke jing lakai ha ke met basau kondai ndri pulai bat ra poa. Kat ba shikol la thep dau ai bandaling ha ke menit ke banyab kondai. Nakaling ke Kerala Blasta ke bala rung lupa sya ke semifinal ke Klem Island ke lapan ya kai en ke jing lakai ha ke menit ke bakandai peu lempa Alvaro. Teperlok ki tim ki bala rung sya ke semifinal ha ke Indian Super League ki long kumne. Ka jam supu bat ke Hyderabad dei ki tim ki ba ha ke sen ke Menongkong ki la rung sya ke semifinal ha ke ne Lampung. Kat ba ke ATK Mahan Bekan dei ke bala rung Bonsen bat ke Kerala Blasta dei ke bala rung tem House Nem Arajar Khatsau. Ka Mumbai City ke berdeka lado jangan ke Lampung ha ke semai baladep. Ka habbannya Konro ha ke AFC Championship kalakut ha ke Kerdang kebesan. Kumjuro ke Jamshedpur ke habbannya Kuntenge ya ke ATK Mahan Bekan kenang bakan long ke lado jang ke League Shield kenang bakan yok ban Shimenta ha ke AFC Championship ha ke semai bangsawan. Teplok tang kini ke dopat ha ke wai ku video kublai shibona wana plat ban page ke link ke balbu ha komen na ke benta ki wai pat ki kubor kublai shibon.